سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو عبيت زيناتاتنا عالمنا بفلاي عالمنا سألي زلو العلا قداسنت فتيرو زلو قداي ناي نقدو كينات تريد وور تباهيلو زقل زلو بيمانن تساقامن ميدياتات بحيتو زلو قداي كنردو كم فتننا مهنياتو دارقا نما بزحتو تخطاتال نايز channel بغتان بتزاوارن كتسلو عقم سلو زلو لألو كل دما እዚ ነገር እዚ ብዕምቆት ክትርድኦ ዘለካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስራሕካ ኣብ ሂወትካ ኣብ ካልእ ነገራት እውን ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ምፍላጡን ምግንዛቡን ናይ ነፍሲ ወከፍ ንነፍሲ ወከፍ ዝትንክፍ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ክነቅሓሉን ክፈልጦን ዘለዎ ይመስለኒ ካብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ወፃኢ ንነፍስና እውን ክትንክፈና ዝኽእል ስለ ዝኾነ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናይ ብሓቂ عمق زبال حبريتان فلتتن كنركن فتنينا let's start. What a start to 2025, 1 month and a full-blown tariff war, all thanks to Donald Trump. Now, to be fair, he did promise to do exactly this, to tax allies and rivals alike. He spent around 10 days calibrating his plans, and then over the weekend, he did it. President Trump imposed tariffs on imports from Canada, Mexico, and China. Donald Trump زبالو حدا نقر تايلو ንኽገብሮ ድሕር ዘይብል መራሒ ምዃኑ ነቲ ቁሩብ ዝጠራጠር ዝነበረ እውን ጋህዲ ኮይኑሉ ኣሎ እቲ ዘገርም ኩነታት ድማ ኩላቶም ፈራዕራዕራዕ ዝብሉ ዝነበረ ኣንጻሩ ኣብ እግሩ ክንብርከኹ ክንርኢ ኢና ብኸመይ እንተኢልኩም ራእዩ እዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ከሻድኖ ከም ዝኽእል ልዑል ምስትብሃል ከድሊ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ድሌታቱ ብኩሉ መንገዲ ብላቲን ኣሜሪካ ነቶም ስደተኛታት ምጥራስ ናብ ኮሎምቢያ ገለ ሓፍኮፍ ክትብል ምስ ጀመረት ታሪፍ ክበክያ ኢሉ ምስ ኣፈራርሀ ሕራይ ኢሎም ኤቭሪዌር ሂ ጎዝ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሕራይ ከም ዝብሎ ይገብር ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ከቢድ ይክኸውን ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ዝደፍረኒ የለን ዝደለኹ ክገብር ዝኽእል እየ ዝብል ዓይነት መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ዓበ ፍርሃት እዩ ዘሎ ራእይዋ እጂ ካናዳ ሜክሲኮ ኤውሮፓ ድማ ከይተዛረቡ ገና ከይጀመሮ ከሎ መስርሕ ከመይ ኢሎም ራዕራዕ ኣብሉ ኣለዎ ክንርኢ ኢና With this Fox News alert, President Trump has the world's attention now. He came through on a campaign promise, hitting Canada, Mexico, and China with tariffs to protect Americans from the flow of illegal immigrants and fentanyl in this country. And we can now report Mexico and Canada are leaning into Trump's art of the deal. The president of Mexico, Claudia Sheinbaum, spoke to Trump and is saying she will send 10,000 Mexican military to their side. دونالد ترامب اتنشن ناي عالم مراحتنا عالم لعل كبريهم زبلوا دما يسمعوا امريكاويان نحنا قداموتنا كل سمعنا دليتنا دما تطو زبل يلن زبل اب افومن اب رؤسومن اب بوتا زحزيو دونالد ترامب دما اكزاكتلتي امريكاويان اب رؤسوم زلوم مراحي كم عينت مراحيو فصم دحر زيبل فصم سخف زيبلو ولا اب غزاخا زلو بمولو نبرت حبنك بلاكا سخف زيبلو سب مخانن ريلنا أتتبق حبيبه زي بلو مخاني دونالد ترامب زفتو قالوا دون كم يوم جنب بقالاتهم يقولون بستشفافنا قالات غيرهم يوم كقبروا زفتو ناي دونالد ترامب بقلت سلو زغوني ناي دونالد ترامب فليز بلو دما ما حزاز بهال سلدي فلت مشارقتي قال ملز بهال مسوس لدي كي مغنياتو بترناتو جغرافناتو بمنا جميرة دلا بقربابتو سو مكسيكو مجمريا دونالد ترامب ابتي مريج اخلو كزارب كله دوب كعصويه مكسيكو همزو قبرين كله خلو يسحقوا لي امنيرو الجنتايلا 25% تعريف كلكعكم كلتطعكم نزيد ما دوز بلليلن ويد ليتي يقبروا دليتو انت نيرو كاب مكسيكو دليت فلوتيو نتدوب كومبليت كرغطوا خمزلهم حشيش كم زياتون زي حقا وسدتنياتات كعاتو كم زي بلومن مولو بمولو وقاصروا خمزلهم مكسيكو ስለዚህ መንግስት ናይ ሜክሲኮ ሓፍኮፍ ክትብል ያፈቲና ሓቀል ምስራብ ድሕሪኡ ግን ከም ዘይ ዋፃ ፈሊታ ክንምንታይ ክትከፍል ከም ዘላ ዳርጋ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ሙሉእ ኩነታት ነቲ ዶብ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ስለዚ ብሜክሲኮ ገይረ ንኣሜሪካ ክኸይድ እየ ትብል ዝነበርካ እስና ግና ሃፕን ኣሜሪካ ቦገና ቦርድ ጋርድ ዝበሃሉ ብዙሕ ቴክኖሎጂን ሰራዊትን ኣብቲ ዶብ ገይራ ኣላ ሓደ ካብቲ ዓብዪ መብፅዓ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዶብ ናይ እዚ ሕጋዊ ስደተኛታት ጠጠው ከብሎም እየ ነቶም ኣትዮም ዘለዉ ድማ ክጥርዞም እየ ስለዝኾነ ነቲ ዶብ ኮምፕሊት ሰብ ከምዚኣቱ ክገብር ክፍትን እዩ بمكسيكو دما نسوتر هذه كنا بمكسيكو منجس مكسيكو نحدا ورح عدل هيبكم الله خيل وما الله ملو بملو نتدب تقاصيركم زخونا نجر كم زي هاتو تتقبروا تقولوا لكم نعون تزيجيركم ويلكم بمبال افرار هو مالو سلازي again
Donald Trump has a power ነዚ ነገር እዚ ነገራት ይሰልጠሎ ዋላ ቶም አንጻር ክኸዱ ዝፈተኑ ጠጠው ክብሉ ይክእሉን እዮም At the southern border. That's meant to assist with the border crisis left behind by the Biden-Harris administration. Trump says they agreed to pause any tariffs for 30 days. I'm Harris Faulkner. You are in the Faulkner Focus. The president also just spoke with Canadian Prime Minister Justin Trudeau, and we'll talk with him again today in a few hours. So Trump ታሪፍ ዝብል ሓደ ዓብይ leverage ዓብ ሓይሊ ዝቦይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ቀረጽ ገይሩ ገለመለ ብፍሉይ ክረቢሕ ሊኮነን ድሌታቱ ንኽረክብ ግን እቲ ዝበለፀ ሓቂ ንምዝራብ ብግዲ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ድሌታቱ ንኽረክብ ባይደን እገዳን ውግእን እዩ ዝጅምር ፀኒሑ ድሌታትካ ንምርካብ ብንግዲ እንተጌርካዮ ፅቡቕ ናይ ብሓቂ ማለት ሕጂ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ፌር ይብል ኣለኹን ግን ድሌታቶም ንኽረኽባ ብዩክሬን እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ክንዲዚ ሞትን ዕግርግርን ንዓለምና ብሓደጋ ክእቱ ዝኽእል እሱ እውን እኮ ከምኡ ነይሩ ስለዚ ድሌታትካ ብካልእ መንገዲ ብመንገዲ ቁጠባ ብመንገዲ ካልእ ምርካብ ሓደ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኢስታብሊሽመንት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር መንግስቲ ፅላለ እዩ ዝብሎ ነገራት ክገብር ድሕሪ የብልን ወሳኒ መራሒ እዩ that's why ወሳኒ ስለ ዝኾነ ከም ኤርትራ ኮንካ እውን ንእሽተይ ተስፋ ትገብር ኢኻ ንኤርትራ እቲ ዘሎ ፀገማት ክፍትሓሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ይህሉ ኸውን እዩ ምክንያቱ ወሳኒ መራሒ እዩ ባይደን ክውስን ዘይክል ብድሕሪ መጋረጃ እቶም ተንኮል ዝገብሩ እቶም ድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ድማ ኣብ በዓል ኤርትራ ዘለዎም ኣርኣያ መርገፂ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ አንኮንቬንሽናል ኣካይዳናቱ ዘይልሙድ ወይ እውን ካብቲ ዝተለምደ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ምናልባት ተስፋ ክግበር ይኽእል ግን ጥንቃቐ ዘለዎ ተስፋ ኮሽስ ሆፕ እዮም ዝብሎ ጥንቅቕ ኢልካ ኢኻ ተስፋ ክትገብር ትኽእል እምበር ዶናልድ ትራምፕ ዝእመን ወይ እውን እዚ ከምዚ ክገብር ኢልካ ትምክሓሉ መራሒ ከም ዘይኮነካ Senior White House correspondent Peter Doocy. Peter, a lot of movement today. Just in the last few minutes, Harris, we found out how much it costs to get rid of a 25% tariff for a month. The cost is 10,000 Mexican troops, and President Trump himself just went live confirming this. He's saying, I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican soldiers on the border separating Mexico and the United States. These soldiers will be specifically designated to stop the flow of fentanyl and illegal. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ምስታ ፕሬዚደንት ናይ ሜክሲኮ ተዘራሪቡ ነቲ ኩሉ ነገር ክትከላኸለሉ ክሳብ 10,000 ሰራዊት ናይ ሜክሲኮ ናብኡ ክሰድድ ምዃና ንሜክሲኮ ድማ ናይ ድራግ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ኣብ ምቁፅፃር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ምዃና ስለዚ እንታይ ገብረሎ ዶናልድ ትራምፕ መመሊሱ የሻድን ኣሎ nothing can stop me no one can stop me ዝብል ኣረዳድዓ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጥርዚ እናደየበ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ obviously ብከምዚ ዝሻደነ ዶናልድ ትራምፕ من كبله يخل هجي مكسيكو خمس جيرا كندا خمسة جيرا ناي كندا بتاع متشنكري نيرو دارجا حوسي نبخيات قص وسيلو وام نيرو بزرايو everyone so Donald Trump says thank you Donald Trump says that the reason he's doing this is the ask and this is the justification is the fentanyl trade the fentanyl that is coming in from Canada and Mexico. The bizarre part about this is not a lot of fentanyl comes into the United States from Canada. I mean, I think the latest numbers we have is, 43 pounds coming out of Canada and 21,000 pounds coming out of Mexico. So, iti ውድድር ከትሪኦ ከለኻ እቲ ፌንተኖል ዝበሃል ከም ድራግ ዝጥቀሙላ በአሜሪካ ሓደገኛ ማለት እዩ ንሱ ካበይ ቀንዲ ዝመፅእ ተልካ ካብ ሜክሲኮ 21,000 ክመፅእ ከሎ ካብ ካናዳ ግን 43 ጥራይ ስለዚ ንካናዳ ሜክሲኮን ማዕረር እዩ ክቐፅዕ ምፍታኑ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ዓይነት ዝንቡዕ ኣካይዳ ልዕሊ ኩሉ ድማ በዚ ዝብሎ ዘሎ ምክንያት እውን ከም ዘይነበረ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ካብ ካናዳ ድሌቱ ንኽረክብ ከም ዝነበረ ካብ ካናዳ ድሌቱ ድማ ገሊጹ ኣሎ እንታይ ከም ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዝላገእ ዘሎ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ግን he's not. So what you've negotiated with Donald Trump before over the NAFTA renewal renegotiation. Why is he doing this to Canada? What is the motivation? It can't really be fentanyl. قد محجو أبتز حلفة محضران دونالد ترامب نتنافتا زبال نسغي حلفة نايتي مجلس كندا خلقي نيغوشيت غيركم ونيركم يوم سلامتاي دقيقة خمس دقائق برزلو سلامتاي زعينة سيستم زتكام زلو إبلال. You're absolutely right, Fareed. The pretexts are utterly ludicrous. This action is utter madness. It is a betrayal of America's closest friend, of your ally, your neighbor, your best partner in the whole world. It is an act of economic warfare. And the president was clear just this morning that it is a direct attack on our sovereignty. And I have to tell you, Fareed, Americans are going
So سمعلهم I think the ምናልባት እዚ ሽግር ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ኣለኹ ኢሉ ይፍክር ኣሎ but this እዚ ሓደ ዓቢ መድረክ ክኸፍት ይኽእል እዩ እንታይ ትብል ፀኒያ እዚ ናይ ብሓቂ ጥልመት ቢትራያል ማለት እዩ ቁጠባዊ ኩናት ከምኡ ድማ መሻርክትኻ ጎረቤትካ ሓወኻ ቀራቢኻ ገለመለ ዝበሃል ዘይብሉ መራሒ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብዘይ ገደስታይ ውፅኢት ክኾን ይኽእል ካናዳ they have to revisit ከይዶም ነቲ ጉዳይ ናቶም ባዕሎም ምስ ነብሶም ክዘራርቡ ከም ዘለዎም ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ጉድጓድ ደርቢያቶም ግድባይ ክትብሎም ከም ትኽእል ፅቡቅ ዝኾነ መርኣያ ሂቦም ኣሎ I don't think ካብቲ ኢሊት ካብዚ ኩነታ ካብቲ ሕማም ትወፅእ ዝኽእል ግን ካብዚ ንላዕሊ ትምህርቲ ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ኤውሮጳ ኣጋጢሞም ዘሎ ንኤውሮጳ ዝፍክረሎም ዘሎ ክንሰሚና ንካናዳ ሓንቲ ነገር ግን ኣበርቲዓ ትዛረብ ነይራ ብዛዕባ ልኡላውነት ናቶም ዶናልድ ትራምፕ ልኡላውነት ናይ ካናዳ ዘይገድሶ ሰብ ምዃኑ ዝስምዑ agree to change your mind on the tariff? Well, we can always, but look, what I'd like to see, Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. ይፃወት ኣይኮነን ዘሎ ከምዚ እጂ ይላገፅ ዘሎ ገለ ጆክስ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝገብሩ ኖ ሂ ሲሪየስ እንታይ ይብላ ኣሎ ካናዳ መበል 51 ስቴት ናትና ወይ እውን ዞባ ናይ ኣሜሪካ ክትከውን እየ ዝደሊ ይብሎም ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ሲቲንግ ፕሬዚደንት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ንሓደ ልኡላዊ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ሃገር መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን እየ ዝደሊ ንዑ እንተገይሮም ድማ ሰራዊትና ክከላኸለሎም እዩ ፖሊስና ክከላኸለሎም እዩ ታሪፍ የድልዮም እዩ ገለመለ የድልዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሓንጎሉ ዶናልድ ትራምፕ ሂዝ አ ቨሪ ሲምፕሊስቲክ ማን ኣገለ ፖይንት ብከምዚ ተቐፂለስ ካናዳስ ኣካልና ክትከውን እያ ዝብል እምነት እውን ከም ዘለዎ ኢና ንርዳእ ኢትስ ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘስደምምን እዩ እዚ ተደምሎም ሰይም ብተመሳሳሊ ቋንቋ ንፓናማ ናትኩም ካናል ናትና እዩ ይብሎም ኣሎ ንግሪንላንድ ንሕና ክንወስዳ ኢና ንሴኪሪቲ ናትና ስለ ዘገድሰሉ ስለዚ ወርስ ኔክስት እንታይ ክብል ካልእ ብፍላይ ድማ ንካናዳ ኣካል ናይ ሃገርና ክንገብራ ኢና ክብል እንተሪኢኻዮ ንካልኦት ሃገራት ልኡላውነትን ገለመለን ኣይግበሮ እምበር እዚ ሰብ እዚ በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይኹን ኣካይዳ ክኸይድ ዘይክእል ሰብ ምዃኑ ምክንያቱ ጎረባብቱን ልኡላውያን ሃገራን ብልኡላውነትን ዘይጠራጥር ሃገራት እውን እንተኾና ናይ ዓመታት ታሪክ ዘለዎን ሃገራት ንዓታትን ልኡላውነትን ጥሒሱ ክዛረብ صف ዝብሎ መራሒ ይኮነ We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina or any one of our Tennessee, any one of our states build the cars. They could do it very easily. We don't need them for the cars. We don't need them for lumber. We don't need them for anything. We don't need them for energy. We have more energy than they do. We don't need them for energy. So I say, why are we doing this? Why are we willing? እንታይ ዝብል ዘሎ መኪኖም ኣየድልየና መኻይናትና ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ዘድልየና መኻይን ከፍርያ ኽእላያን እንጨይቲ እቲ ለምበር ዝበሃል ኣየድልየናን ይኹል ኣለና ነዳዲ እንተኮይኑ ድማ ካብኦም ዝበዝሕ ነዳዲ ኣለና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካብኦም ክንገዝኦ ንግደድ የብልናን ዘገድደና ምክንያት የብልናን ንኩሉ ንግዚኡ ክንሽገር ንኽእል ከሆነ ግን ኩሉ እቲ ካብ ካናዳ ዝመፅእ ኣብ ዓድና ኣለና ብምባል እዩ ዝምልስ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብ ሜክሲኮ ዝመፅእ ኣብ ዓዶም ከም ዘይብሎም ይፈልጥ እዮም እቲ ናይ ሕርሻ ብዙሕ ንብረት እዩ ናይ ሕርሻ ኮሚደረ ኣፕል ገለ ብብዝሒ ካብ ሜክሲኮ ስለ ዝመፅእ ናይ ሜክሲኮ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ፈሊጡ ነይሩ ምክንያቱ ብቐጥታ ነቲ ቤዝ ናቱ ክትንክፍ ዝኽእል ስለዝኾነ ነቲ ኢንዱስትሪ ግን ክትክኦ ስለዝኽእል ዝብል እምነት ነይርዎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ኣግሬሲቭ ብርቱዕ ማለት እቲ ዲል ናቱ ከመይ ገይሩ ከም ኣፈራርዩ እንዲ ዝሰልጦ art of deal ክብል ከሎ ንሱ ናቱ ዓይነት ኣገባብ ናይ ዲል ምግባር ኣለዎ ግን ይሰልጦ ኢኻ it just works for him ካናዳ ከመይ ኢላ ከም ዝተንበርክኸት ከርእየኩም To lose between $100 billion and $200 billion a year. We don't need them. As a state, it's different. As a state, it's much different. And there are no tariffs. So I'd love to see that, but some people say that would be a long shot. If people wanted to play the game right, it would be 100% certain that they'd become a state. But a lot of people don't like to play the game because they don't have a threshold of pain. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እንድሕሪ ኣነ ድከም ድሌተይ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ታሪፍ የብላ ገለ የብላ ክትከውን መበል 51 ከም ካሊፎርኒያ ዳ ከም ኒውዮርክ ክትከውን ኖ ብዘገለገለ ሰባት ግን እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ እምበር ኣብ ሓፂር ክኸውን ዝኽእል የለ እንድሕሪ ኢሎም ኦኬ ፌር ኢናፍ እንድሕሪ ከምኡ ኢሎም ሎንግ ሻት ኢሎም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ምሳይ ክዋግኡ ተጀሚሮም ብንግዲ ግን ርግፀኛ እየ መበል 51 ስቴት ክኾኑ ምዃኖም እናበለ ይዛረብ ዘሎ ምክንያቱ
كن منتاي كندا ترعرع إلى أمريكا اسمع كم زي كل كندا قطبها كولابس كجبر كم زغلي زارب زلو and this is بتخكل دبلوماسيا وقانقوا يكونن but it is what it is so كندا أنت قاتي ما دهريو. With breaking news. In the last few minutes, the Prime Minister of Canada has announced that the U.S. is suspending the imposition of tariffs on Ottawa for at least 30 days. In a post on X, Justin Trudeau said Canada had agreed to place extra security on its border. So, كم تريد لهم كندا بقى جاستن ترودو يكون كالوت بوليتيكانيات كندا لمينهم بقى عمودتا دونالد ترامب تليفون تقبلوا أبي وين تليفون مقبل دحريو دحر عندي تليفون رخيبه Canada is implementing our 1.3 billion border plan سلزي again nearly حد 10,000 سراويت زخونو up to دوب كونو حدا نت ب$3 بليون دما زتمن نتي دوب نمكلا خلي زي حقاوين سدتنيات كياتو حشيش كياتو نتدوب بتصنع كلا خلي الى إلو مبصعاتي مالتي سلزي again ناي بحكي بتشوبرز بتكنولوجي بهليكوبتراتن بقالن غيرهم نتدوب كقاصر وكفتنو مخانم again تايز قبر زلو دوب نمقزار دونالد ترامب غزيه ገንዘብ ከጥፍኸም ዘይኮነ መንክ ገብረይሱ ካናዳ ከምኡ ድማ ሜክሲኮ ተርዲምሎም ብገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ይኮና እንቶምና ንከላኸሎ ብኣታቶም ተደጊሮም ድማ ሓንቲ ወርሒ ይብዎም ኣሎ በቲ ታሪፍ ገይረ ክልጥጦም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዶናልድ ትራምፕ ፓወር ናቱ ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ንግዲ ካርዲ ትበሃል ኣላቶ ኢማጂን እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ቻይና ሎሚ ትብሎን እያ ድሕሪ 10 ዓመት 20 ዓመት ህዝቢ ኣሜሪካ ክንደይ እዩ 300 ሚልዮን እዩ ህዝቢ ቻይና ክንደይ እዩ 4-5 ዕፅፊ ናይ ህዝቢ እዩ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ባይ ቢግ ማርጅን ዕዳጋ ናይ ቻይና ይከውን ስለዚ ቻይና ብዘይ ጥኢት ንዓለም ከተመሓድራ ክንደይ ግዜ ኢለያነ ኣብቲ ዕዳጋ ናቶም ካብቲ ዕዳጋ ናቶም ተኣጊዶምካ ቁጠባ ናትካ ፈርከሽከሽ ክብል ከም ዝኽእል ምርዳእ የድሊ ስለዚ ምስ ግዜ እቲ እዚ እጂ ዝፃወትዎ ዘሎ ንነዊሕ ዓመታት ተፃወትሉ ካርዲ እዚ ሎሚ ኣብ መሓዙቶም ስለዝተቐየረ ዳእምበር እዚ ኩነታት እዚ ናብ ቻይና ክሰግር ዝኽእል ወታደራዊ ዘይኮነሲ ቁጠባዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይ መወዳእታ ግዜኦም ይጥቀምሉ ኣለዉ but very soon that's why ድማ ንቻይና ከምኡ ክዛርባ ዝኽእሉ ንቻይና ክዕገርግር ይኽእል እዩ ቻይና ግን ንግዚኡ ተዓቢ ስለ ዘላ ሸለል ትብለላ ትፈርሃላ ምስ ግዜ ግን መን ክጎድእ ዝኽእል ኣብ ንግዲ እንተኣትዩ it's gonna be clear of course ቻይና በብዙሕ ኤክስፖርት ስለትገብር ዘላ ክትጉዳእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሎንግ ተርም ግን እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ቻይና ሶፊስቲኬት ናኾነ ይኸይድ ኣሎ ዝበዝሐ ካምፓኒታት ኣብ ቻይና ክሸጣ ክጅምራ እየን then ንናይ ቻይና ምስ ቻይና ብናይ ቁጠባ ንግዲ ውግእ ክፍትን ክሓስብ ዝኽእል ሓይሊ ክህሊ ይኮነን በት ንሳቶም ህድእ ኢሎም ስትራቴጂ ናቶም ይፈልጡ እዮም መኣስ ከምዚ ከም ጥቀምሉ እውን ክፈልጡ እዮም so to the United States, deploy thousands of personnel to stop the trafficking of illegal drugs, and set up a joint task force with the U.S. to prevent organized crime. The announcement followed a telephone call between Trudeau and U.S. President Donald Trump. To ensure 24/7 eyes on the border, 24 ساعات شوقات بعلت نسومن ملو قصصر up to دوب كجبر كم زلوا تسمع معنا. I've also signed a new intelligence directive on organizing crime and fentanyl, and we will be backing it with 200 million. كمرما proposed tariffs will be opposed for at least 30 days while we sorry اتي تمدي بزلو قرص تبع لي زنبر تعريف بسلاسة معلتا محلالي له exactly نتزبالكم ما كتتكبروا تدخلوا دا يدخلون تلاقيركم كم تكبر دا يبلالون نبي حكي كنا متى حيل قمز اللون كم يجير حيلي تكمل لالون دونالد ترامب زجر رميو زجي نبي أوروبا هنسكرين the worst part is going to be in أبي أوروبا يكون. A 10% tariff is still due to come into force on China. The decision to delay tariffs on Canada follows the United States president's suspending similar punitive action against Mexico. The Mexican government agreed to strengthen its border with the U.S. and crack down on drug smuggling across the frontier. Mexico's President Claudia Sheinbaum says the deal is acceptable to both sides. He made several proposals, and finally we reached an agreement. We agreed to put more National Guards on the northern border to protect the border and prevent drug trafficking, and in particular the trafficking of fentanyl from Mexico to the United States. So مودتا دحرقم داي حقوز قوز زي أول بوغانا ناي مكسيكو مالتيو حرايلا نتي دوب 10 سراويت أبدوب ناي مكسيكو 10 سراويت ناي مكسيكو مالتيو ناي مكسيكو سراويت 10 سراويت ناي كندا دما أبدوب ناي كندا سلازي دوب ناي أمريكا زخون يكون حشيش دراج يكون كالي زي حقا وسدتنيا كحلفهم زي بلو جيروب يعطوا له سلازي this is a very very strong
ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ዝተንፀባረቀሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ከነተሃዘ ምንታን let's shift to Europe ናብ ኤሮፓ ከንታይ ክኸውን ይኽእል is now braced for similar tariffs coming its way, particularly after Trump called the EU, quote, an atrocity. It will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them. But the Europe ናብ ኤሮፓ ክበፅሕ ከሎ ትመልሓሱ ወይ እውን ኣረዳዳእናቱ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ ከዓ ኤሮፓ እዚኦም ብጣዕሚ ተበለፅቲ ከም ሕሱብ ዝብለፁልና ዘለው እዮም መኪና ናይ ገዙ ንብረት ናይ ገዙ ገለ ገዙ ካብ 300 ቢልዮን ዝኾን ትሬድ ሰርፕላስ ስለ ዘለዎም ካባና ስለዚ ደፍነትሊ ታሪፍ ክሃርም እየ ከመይ ገይሩ ከም ዝገብሮ እዩ ኣናውንስ ይገብሮ ዘሎ እምበር ነዚያ ካርማ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ንነዊሕ ተዛሪብላ እዩ እዚኣ ኸ ሌቴስት ናቱ ትረትያ ኤሮፓ ነዚ ሰሚዖም በይኖም ተሓቢዮም ኣኼባ ገይሮም ኣለዉ ውፅኢት ናይቲ ኣኼባ ክንርኢ ኢና The EU's top foreign policy representative, Kaja Kallas, warned of the consequences of any possible trade war between the European Union and the US. We were listening carefully to those words, and of course we are preparing also. So, ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እቲ በቲ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ፖዚሽን ናቱ እንታይ ክገብር ከም ዘልን ኣበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዘልን ፅቡቅ ጌራ ነፂሩሎም ኣሎ በቲ ካልእ መርገፂ ድማ ኤሮፓ ሓደ ፍሉይ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም እቶም መራሕቲ ጥራይ እታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እውን ብወገና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓቲታ ዝመለሰቶ possible trade war between the European Union and the US. We were listening carefully to those words, and of course we are preparing also on our side. But what is clear, there are no winners in trade wars. If the United States and the US start the trade war, then the one laughing on the side is China. We are very interlinked. We need America, and America needs us as well. The tariffs increase costs. ሕጂ ኣብዚ ርዱእ ክኾነና ዘለዎ ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መን ዲል ይገብር ኣሎ ይፈልጥ እዩ ንሓደ መራሒ ብኸመይ ይርዮ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ሳይኮሎጂ ብጣዕሚ እዩ ዝጥቀም ዊክነስ ንኣብነት ንካናዳ ዝሰራጥያ ዘሎ ስለምንታይ ፈልጥኩም ኣለኹም ነቲ መራሒ ናይ ካናዳ ክንዲ ቅንጣብ ናይ ቆፅሊ እውን እንተኾነ ሪስፔክት የብሉ ቨሪ ዊክ ሊደር ኢሉ እዩ ዝገልፆ ብጣዕሚ ድኹም ዓቕሚ ዘይብሉ ብቅዓት ዘይብሉ ሓይሊ ዘይብሉ መራሒ ኢሉ እዩ ዝገልፆ the same is true ናይ ኤሮፓ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ተስዋይ ናይ ምናይነትን እቶም ንሱ ሪስፔክት ዘለዎም ውሕዳት እዮም ንዝበዝሑ ሪስፔክት የብሉ ስለዚ ክብሪ ስለ ዘይብሉ ነዞም መራሕቲ እዚኣቶም that's why መጀመርያ ኤሮፓ ቁፅሪ ሓደ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ እዩ ቀዲምሎም ቁፅሪ ሓደ ኣትሊስት ከምኡ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ቁፅሪ ሓደ ተደይኮኑ እስከ ካናዳ ድሕሪ ካናዳ ንበሎ ንክልቲኦም ኣብቲ ናቱ ፕሬዚደንታዊ ኢናጉሬሽን ኣይዓደሞምን ብግምጣሉ ንቻይና ዓዲሙ ነይሩ ቻይና ሲ ፀላይቱን መወዳድርቱን እያ ስለዚ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣሰራርሓ ካልእ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ነዚኦም ከም የብሎም እዚኦም ግን መዓንታ የለን ኣትሪዶም ክዛረቡ ናይ ኩሉን እዮም ስለዚ ከም ትሪኦ ዘላ ንሕና መሻርክትኩም ኢና ንዓና እንተቆፅዕኩም ቻይና ክትሕጎስ ፑቲን ክሕጎስ ክብል እዮም ዝውዕሉ ኤሮፓ ሓደ ዓቢ ብሎክ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ዓብ ዕዳጋ ዘለዎን እዩ ኣሜሪካ ከፈራርሆ ይግባአን እዩ ግን ኣጋይን ድሕሪ ናትካ ስትሬንግ ዘይትፈልጥ ኮንካ ናትካ ኩነታት ሓይሊ ሒዝካ ተደይ ኦርጋናይዝ ኮንካ ተደይ ፀኒሕካ ተዳሊኻ ተደይ ኣለኻ ደን ዶናልድ ትራምፕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዮም እቲ ዘፍርሆም ዘሎ ድማ ንፑቲን ክስዕሩ ክንስዕር ኢና ኢሎም ይፍክሩ ስለ ዘለዉ ብንግዲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተተባይሶም እንታይ ክገብር እያ ፅዋር ክቦ ስለዚ እታ ፀገሞም ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዋ ከም ትሉ ስለ ዝፍትኑ they are not good for the jobs, not good for the customers either. That is clear. And our correspondent Lucia ሕጂ ለይተሳ ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ ናይቶም መራሕቲ ማለት እዩ እስከ ስምዑ ኣብዚ You're next. That was Donald Trump's warning to Europe as he kicked off a new trade war with Canada. As new import charges on Canadian goods take effect, the US president has accused the European Union of treating his country badly and says tariffs are absolutely going to happen. So, yes, in Europe, absolutely, بقول كمت مخانو أنا تصير نجيروا مالو هندبت كيكونهم كابكدم نجيروا منيرو جدما مليسو أنا تصير له مالو. The last time President Trump hit Europe with tariffs, Europe hit back, and eventually they did a deal, despite soothing murmurs from Brussels about avoiding a trade war. This. قد معجون كم زعينت بأسا من قلتي ما قاتي منيرو أبتكزيت تجن دونالد ترامب بينو سلزنا برا تقليتنا أمريكا أو جون أوروبا سلزنا برا it's okay يا confidence نيرو مشعو كم زلومي كونا نيرو لومي أوروبا يلون سلزي أمز دونالد ترامب كسحابو كفتنون ديوم جن
ቀልጢፎም ክንብርከኹም ምዃኖም ርግፀኛ እየ Time, the EU is warning Mr. Trump that they're ready to take this fight outside. I'm Phil Gale in Berlin, and this is The Day. The sanctions announced by Donald Trump sparked volatility on stock markets on Monday, with leading indexes down in Europe and in the US. The US president announced the charges on imports from China. So ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ናይቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቨን ደር ላይን ዝሃበቶ መዘረባት ክንስማዕ Good meeting today, and thank you very much, Antonio, for organizing it. It was timely, and it was a very substantive exchange. So first, we discussed our transatlantic partnership. This remains our most consequential relationship. It is fundamental to promoting peace, security, and prosperity. So መጀመርያ ብቀዳምነት of course እቲ ቀዳምነት ክህቦ ዝኽእሉ እቲ ትራንስአትላንቲክ ትበሃል እቲ ናይ ኔቶ ወይ እውን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ርክብ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ከም ዝተዘራረቡ እያ ትዛረብ ዘላ obviously ካብኡ ንላዕሊ ክህልዎም ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ፍሉጥ እዩ and against the backdrop that we know that there is a lot at stake, we discussed ways to strengthen a very pragmatic cooperation with the United States. There are clearly new challenges and growing uncertainties, so the European Union is prepared for a robust but constructive dialogue with the United States. But we also recognize potential challenges in the relationship with So እንታይም ዝብሉ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ከቢድ መድረክ ከጋጥም ከም ዝኽእል ገምጊምና ኣለና ስለዚ ኤውሮፓ ሓደ ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሎም ሓበራዊ መርገፂ ሓደ ንጹር ዝኾነ መርገፅን ተሪር ዝኾነ መርገፂ ክሕዙ ከም ዘለዎም እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ሚድያ ስፔኩሌት ገብር ነይሩ ከም ኢሉ ሶ ከም ትብሎ ዘላ ሓጎስጎስ ክህሊ ክእል ግን ኤውሮፓ ሕብረት ፖዚሽኑ ንጹር እዩ ንዝኾነ ይኹን ንክገጥም ድልውነት ከም ዘለዎ እያ ትገልጽ ዘላ ባት ካብቲ ዘሰይ መልሓስ ግን እቲ ምስ ራሽያ ትገብርዎ ዘለኹም ኣካይዳ it's going to be implication ክህልዎ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ተሪር መርገፂ ኢኻ ክትወስድ ትኽእል ኣንጻር ኣሜሪካ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል ብኣፍካ ግን ኣትሊስት ብላፊንግ ዘረባ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ እምበር ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ እዚኣ ንዶናልድ ትራምፕ ኣፍሪሃ ጠጠው ከተብላ እያ ዝብል እምነት የብለይ with the United States, and we are ready for that. When targeted unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly. This weekend, we witnessed how steep tariffs were. So እንታይ ትብለላ ብንጹር ክዛረብ ብዝኾነ ይኹን ብዘይ ምክንያታዊ ወይ እውን ሃንደበታዊ ዝኾነ ብዘይ ዝኾነ ፕላን ታሪፍ ተሃሪብና ልክዕ ከምኡ ማዕቀን ዘለዎ ተሪር ስጉምቲ ግብረ መልሲ ክንህብ ምዃንና ንገልጽ ትብል ኣላ ኦኬ let's see ትብሎ ትገብሮ ዶ were imposed on Canada and Mexico. Those tariffs raise business costs, they harm workers and consumers. They create unnecessary economic disruption and drive inflation. We do not see much good coming out of this. So we prioritize productive discussions and engage early. At the same time, the European Union remains also steadfast in its multilateral commitments, be it from our development aid to our climate targets. And of so እንታይ እያ ትብል ዘላ ብሓፈሻ ኣቐዲምና ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ርከባትን ስምምዕን ክንገብር ድልውነት ኣለና ኣብ ካናዳ ይኹን ሜክሲኮ ተፈቲኑ ዘሎ ተባሂሉ ዝነበረ ታሪፍስ ንማንም ዝጠቅም ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ነቲ ዓሚል እዩ ዘኽስር ስለዚ ንዝኾነ ስለዘይጠቅም ኣብኡ ክግበር ዝኽእል ጠጠው ክብል ኣለዎ ንሕና ድማ ተዳሊና ኣለና ንዝኾነ ክመፀና ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብግምጣሉ ድማ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ዓለም ትህቦ ዝነበራ ረድኤትን ገለመለን ጠጠው ኣቢላቱ ስለ ዘላ ንሕና ክንቅፅሎ ኢና እያ ትብል ዘላ ስለዚ ንሕና ኣብቲ multilateralism ዝበሃል ዘሎ እቲ UN international aid ገለመለ ንሱ ክንቅፅሎ ኢና እያ ትብል ዘላ Of course, we are fully aware of the fact that we have our own challenges that we have to master. We have to do our homework. So it was very clear today also that we would focus on the competitiveness of the European Union. As I've laid out in the Competitiveness Compass, we have a whole roadmap to work on. This was the backdrop of this whole discussion. This is also where our discussion today on defense comes in timely. The threats we face today are real. They are growing, and they come from many forms. From Russia. So እንታይ ትብል ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ ናሃለወ ብወገና ንሕና ክንገብሮ ዘለና ድማ ንፈልጥ ኢና እቲ ኮምፔቲቲቭነስ ተወዳዳርነት ናይ ኤውሮፓ ተወዳዳሪ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ ዓለምን ዝመፅእ ዘሎ መድረኽን ብፍፁም ተወዳዳሪ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ነዚ ክቕይር ተኮይኑ ዓብዪ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ናይ ኣካይዳ ለውጢ ክገብር ከም ዘለዎ መፅናዕቲ ገይሮም ውፅኢቱ ተነጊሩ ኢንቨስትመንት ክግበር ኣሎ ገለመለ ተባሂሉ እዩ ኦፍኮርስ ኣብቲ ውድድር ንክንዕወት ዘኽእለና ብዙሕ ባእታታት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓቂ ድማ ምሁር ዜጋ ኣለዎም ዩኒቨርሲቲታት ኣለዎም እቲ ነገራት ኢንስቲትዩሽንስ ፀገም የብሎምን እቲ ፀገም ዘሎ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ሕብረት እዩ
ኣይ ብሉፅ ሕብረት ኮይኑ ንኩሉ ዘፍቅድ ዘይኮነ ኣይ ከዓ ኣይ ሕብረት ኮይኑ ድማ ዘይሓበሩ ኮይኖም ካብ ብሽጣሮም ክኸዱ ዘይክሉ መንጎ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን ንዘይፈልጦ እዩ ከምዚ ዩናይትድ ዝመስል እምበር መዓት ኣጓፊ ዘለዎ ስለዚ ተን ሃገራት ከምቲ ዝግባእ ኣይኮናን ዩኒቲ ዘለወን ስለዚ ሓደ ካምፓኒ ኣብ ጀርመን ተቆይሙ ናብ ካልኦት ሃገራት ክሰግር ከሎ ብዙሕ ቻለንጅስ ዝፍጠረሉ ኢሚድየትሊ ኣብ ካሊእ ሰግር ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሬጉሌሽንስ ኣሎ ብዙሕ ክቅየረሉ ዘሎ ብዙሕ ኣድሚኒስትራቲቭ ሕቶታት ኣሎ ነዚ ኩሉ ክገብር ከዓ እቲ ካምፓኒ መክሰብ ስለ ዘይብሉ ቀጥታ ብመንገዲ ኣሜሪካ ገይሩ ክመፅእ ይጥዕሞ ይኸውን ስለዚ that's why እቶም ፅቡቅ ሓሳባት ዘለዎም ናይ ኤውሮፓ entrepreneurs ንኣሜሪካ ከይዶም ወይ ኣብ ካልእ ከይዶም ሓሳባቶም ከሳልጡ ይፍትኑ As war of aggression in Ukraine, you mentioned the cyber attacks, the attacks on our critical infrastructure. We must prepare and respond together as Europeans. We must be stronger in defense. Europe needs basically a surge in defense. And for that, our defense industrial base. እቲ ዝዓበየ ድማ እቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣገዳሲ ድማ እቲ ዲፈንስ ምክልኻል ናቶም ድማ ምክንያቱ ምስ ዩክሬን ዘለዎም ጉዳይ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ራሽያ ዘለዎም ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ግድን ዲፈንስ ናትና ክሕይል ኣለዎ ይብለው ዲፈንስ ደበለት ፑቲን ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ገዲፉ ኣሎ ለንቀነ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ እስከ ስምዕዋ ንኤውሮጳውያን ካብ ቀደም ስለ ዝፈልጦም ብዛዕባኦም እዩ ተዛሪቡ Car, in your other cars, there were many leaders, many of your colleagues. And I remembered that 20 years ago, on these very days, you and Jacques Chirac were traveling in the same car to an event marking the anniversary of the liberation of Auschwitz, concentration camp. At that time, of course, nobody would have thought that 20 years later, Russia would not be invited to the same events. Now many people are discussing the fact that the largest German delegation was there. There were representatives of the countries that served Hitler. ስንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መኪናና ከዚ ትሕቶ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ክንዝክር ከለና እቶም ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ ከም ኣብ ጃክ ቺራክ ናይ ፈረንሳ ዝነበረ መራሒ ግርሃ ሽሮደር ናይ ጀርመን ናይ ካልኦት ኣብ ፈረንሳ ምሳኻ ብዙሕ ቀረባ ዝምድናን ፅቡቅ ዝኮነ ሽርክነት ነይርኩም ብዙሕ ግዜ ድማ ብሓደ ትኸዱ ነይርኩም ድሕሪ 10 ዓመት ከምዚ ሕጂ ተፈናቲትና ዘለና ከምኡ ክኸውን ዝግምት የለን እንታይ ተቐይሩ ትብል እያ ትበልታ ሕቶ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ቀደም ክሳብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ለውጢ ስለ ዝገበሩ እዩ ከም ዘጋጢሙ Putin ተመክሮ ስለ ዘለዎ ስምዖ There was Zelensky, who applauds Nazis and pursues a neo-Nazi policy. What the hell is going on in Europe? Are they confused? Have they lost themselves, their historical memory? I think it is wrong to compare the situation. Countries that, as you said, served Hitler or in general, like Germany, actually supported Hitler's rise to power and were then responsible for starting the Second World War. But that was then. German society today has nothing to do with that. Yes, of course, there is historical. So እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ወሪድዎም ሎሚ እቲ ታሪክ ናይ ኤውሮጳ ክንዝክር ከለና እቲ ሂትለር ጀርመናዊ ነይሩ ኣብ ጀርመኒ በቂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ከይሓፈሩ ናይ ናዚ ፖሊሲ ዘለዎም ኣብ ዩክሬን ሰራዊት ኣለዉ ምስቲ ናይ ናዚ ሜንታሊቲ ኣካይዳ ዝሰማማዕ አይዲዮሎጂ ዘለዎም ንዓታቶም ግን ጀርመን ትድግፍ ኣላ ኤውሮጳ ይድግፍ ኣለዉ እንታይ ወሪድዎም ታሪኮም ድዮም ረሲዖም መገለ ይልወሲ ከቢድ እንዲሁ ምስቲ ናይ ቀደም ከተወዳድሮ እቲ ቀደም ዝነበረ ወለዶን ሕጂ ዘሎ ወለዶን ሓደ ይኮነን ሓላይ ድማ ነቲ ቀደም ወለዶ ዝፈፀሙ ሓጢያት እዚ ናይ ሎሚ ወለዶ ክሕመሎ ወይ እውን ቡክ ሳቐ ክነብር ግቡኡ ናይ ኮነ ናብለ ይዛረብ ብርግፅ ኣብዚያ ነቶም መራሕቲ ፅንሒ ኢሉ ይዛረብ memory, and we must remember it, and we must not forget it. But it seems unfair to me to blame today's generation of Germans for what happened in the 1930s and 1940s. But that is my personal opinion. You can take it in different ways. I'm sure it will be treated differently. After all, I lived in Germany. I still have a lot of friends in Germany. I know how they feel about the Nazi past. By the way, the Germans themselves feel guilty and so on. But I would like to emphasize once again that neither the present generation nor future generations should be disadvantaged because of what happened under Hitler. That እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን ብውልቁ ኣብ ጀርመን ዝተቐመጠ እዩ ምስ ጀርመናውያን ድማ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን ቋንቋ ጀርመን ዛረብን ምስ ፖለቲከኛታትን ኣብ ጀርመን ድማ ብዙሓት ዕሩኽ ከም ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለየ መርገፂ መድረኻት እዩ ዝዛረብ ስለዚ ህዝቢ ጀርመን ኩነታቱ ይርድኦ እዩ ከም ናይ ጀርመናዊ ኮይኑ ድማ ይሓስብ እዩ ህዝቢ ጀርመን ከም ሕጂ ዝነበረ ወለዶ ዝፈፀሙ ታሪክ ሙሉእ ብምሉእ ብኡ እናተሳቀየ ክነብር ግባእ ኣይኮነን እቲ ታሪክ ክዝከር ኣሎ ክስነድ ኣሎ ግን ምሉእ ሂወትካ በቲ ናይ ኣቦታትካ ሓጢያት ናሓዘንካ ትነብረሉ ምክንያት ድማ ክህሊ የለን እዩ ዝብል ናተይ መረዳእታ እዚ ካልእ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል ይብል ኣሎ ሕጂ ናብቶም መራሕቲ ክመጽ እዩ part of the conversation. Yes, in Europe there were such outstanding political world figures as French presidents Charles de Gaulle, François Mitterrand, and more recently Jacques Chirac in Germany, Chancellors Willy Brandt, Helmut Kohl, and Gerhard Schröder.
These are people who had their own opinion and the courage to fight for their own opinion, to express it, to talk about it, and to at least try to put it into practice. Nowadays, there are practically no such people. Sometimes you are even surprised to see what is going on. Some incomprehensible people have no education. So, بحافظ أنت إذا بتزلو جرمن يكون فرنسا عبيت مرحتني روماميم عبيت مرحتي قبل كل قدما نعتهم حساب زقبرو استبهلوا ودي كونس نعتهم حسابات كسالة تسغلو عبيت نقرات نغبرو مرقص زلو مرداتا زلو تاريخهم مرداتا زلو سلازي ازيوم مرحت زياتهم كلو تسير كنتات إوروبا نفسه زخالة بنفسه زمحادر confidence نبرو منقسين يرو حج زلو مرحت جنيلو تاريخه perspective زي بلوم نربحنا إوروبا ملو بملو كسرحو زي كل لولاونتنا أوروبا أبحدقا كتو زغلو I don't know أبي أب خميز مصر مخانو من كرد عنا عيكلني ونعمل يتزارب زلو معناته أتزارب بعد ما برقت رحتنا أوروبا أب تشتشنا أمريكا خوينهم يوم حدرس زلو ولا أمريكا ناقرفتهم كلا نابكال خدو زي كل مخانو And are engaged in something they have never done in their lives. From the point of view of the interests of the citizens of European countries, this is a problem. They are just political minnows. Well, God be with them. This is where all sorts of alternatives come from. And then, to fight these alternatives, European politicians try to resort to bans, as if they do not realize that if they ban it today, another alternative with a different name will appear tomorrow. When there is a public need to promote a certain political idea, there is no escaping it. بحفش أنت إذا بتزلو بزعباتي ناي بوليتيكا كايدا بفلاب جرماني دي زارب زلو نابنت نتي هذا بارتي alternative for Deutschland زبال جرمن قبلو لاو نتاك تملس كتكلالوا نابل ترين مركز زلو كبيرو بانكن وصالنا نزبل كم بارتي كقدوو يسعرو كم زلو يزنقر كنت قدت غلي غاقن بخال من قدك متي معناته تهزبي أدلاينتنا يتحساب سلزريو زلو يتمنقسو زخود زلو دما نتحقر وحسنت هباي زبل أمنا سلزي بلو نزي بارتي تعطي خايا كال بارتي كمتس مخان فلوتيو نزي أوروبا نتي مسرت هاوت أقبناتو تهزبز دليو زلو سمعو كندزي فتح عم مرحنا زلو إليت أنصار هزبو أنصار ربحنا تزبي نتزبي نحنا نفضل كابلولو نبدل همتنا وصدو خلو دما سئل كاتقتلنا زعينة يزارب زلو نابلي يزارب زلو إذا قبل كله بقربا يتكونتاتنا جرمن سلز فلطي تزاربا زيادة نم جرمن زتوكرت. How did they, European politicians, teach us in their time? Introduce a more winnable program, make people believe you, and offer solutions. But now they are thinking about what to ban and where to ban it. There is a lot of noise going on right now between European political elites and President-elect Trump. Has anything changed since Biden? Nothing has changed. Under Biden, they were happy to do whatever came from Washington. It's just that they don't like Trump. They actively fought against him, really interfered. زيادة زربا مودتا. أوروباويان يلو ناي بحكي تقدم أبصبو درجة خلو كل جزء مخرناتهم حسابات حدش حسابات كانوا منشون كلالنا بحسابات يكسر راح زغل نحسابات عقيد كام تطوي تبلوم نخا قال لنا تبالو يوم زمهور نيرو لا بقى نبعلم زمت حسابنا رشا ميديا عصوه نزع عصوه نزل كتو نزل قبر ونابلو حساب كم زي بلوم بزي خات فلتيلو نابلت دونالد ترامب تشيل يلو دونالد ترامب كاب جو بايدن تايز فليلوي قدم جو بايدن كله كاب واشنطن زمت تزازت عيم زو تكبر نيرم زحلف 4 عامات يلو كاب واشنطن زمت تزاز يم زو تكبر نيرم يلو دونالد ترامب ما نتابوتا حزوالو انتي تفلليلو نجو بايدن يفوتون دونالد ترامب كن اي فوتون بيرسونالي سلودي يفوتون بر حق سل التغير يكون حساب حجي تغير حقي يلني لذي نجو بايدن كون كززون كمبركون تاغي بلومن امناي ترامب كون كلوغن اغرغر فتيرم زلو وي راد فتير لهم زلو فلويد تزاس لازم تصوم يكونن at least حساب حجي نابلي زرب زلو feared in political life in the US election process and then got confused when Trump suddenly won. They liked Biden better mentally, and Trump has different ideas about what is good and what is bad, including gender politics and some other issues. They just don't like it. I assure you, Trump, with his character, his persistence, will put things in order there very quickly. And all of them, you'll see, it will happen quickly soon. All of them will stand at their master's feet and gently wag their tails. Oh my God, وردت كم زيلن. نجزي يوم كم زي أجر جرز قبل زلو دونالد ترامب أجندات ناتو كسالة دحر زي بالمراحل مخانو كل سبز فلطيو صراحة ناتو قال لك كابتن ساتهم زعملوا له قبل سدوا معونتن زنا جندرن نايقل ملن زنا بري عبدان نعو يسرار قوس له زلو نساتهم دما يقرعوا له أما ودا تاجن
تخيلهم كيدهم أبو جرو تنبركيهم كسعمون أبقى ميو كسعون يوم ولا حنت قبرو وزخلو نكر يلني زلزلو كنا متاي ترى يقول له أمو داتا أبو جرو دونالد ترامب كم كلبي زخ قبل مخانو ميزنا جرزلو it's very brutal كم بيتكم قايجن يا تكون تاتجن كابتن مكروي زارب Everything will fall into place. And as for inviting or not inviting to events related to the liberation of Auschwitz, this is of course such a strange, shameful thing for those who did it. Why? You can feel whatever you want about. عفشة تي كونتات نزي أنا تشري زرب من البعض كابتا زربوكي وأنا أبزو سمعوهم. One very clear message that our voters gave us in June was that they want us to invest more in security. They want to feel more secure. And that means on behalf of the European Parliament is that we will push for more investment, more production and more cooperation. We've done a lot. So زياخا نايتي بايتون أوروبا حبرت حلافي زلا بريزنت زلا سلزي زين سلسته زين ينتي أوروبا حبرت effectively زي ما حضروا زلوا نايتي سلسته جنافر دي ولا حمشة جنافر زلوا أتليس تا بريزنت نايتي كوميشن توب دبلومات كبر نايتي بارليامنت بريزنت سلسته زينين سلسته ينزو صوق على ما حدا ديفنس مكل خالينا هنقبر زلنا يبلالوا كم مخابت بلتا بريزنت نوي هجيرة لكن كجبر زغلاب بتكبر جنيلن كم زخن جبرينا كم زخن كوننا تباهل بزوج يزرب جن أبتكبر أي متسني تناقرا زربات رئيس للترفيو. But clearly we need to do much more. If Europe cannot defend itself, nobody will defend Europe. And therefore, the worst thing we can do is inaction. Because if we have no action, then we have the possibility of a loss of sovereignty, a loss of security, and a loss of lives. And that will be my message today. كم تري وده لهم أب security ناتنا invest نقبر لنا سرايت كنا هنسألنا وتدروا عام كنا هنسألنا defense ناتنا كنا هي لنا يوم زبلوا زلهم at the same time تابيا منزلا كيا كلاس منيسر جاتو زيناتهم بوتين كنسعر لنا زبل تهديد ناتا كتير غمزلا أبزي باللين كنا بكالك زي خمسة لكمه أب سوشيال ميديا يزورون يرم أوروبا كمين نقدر نيجي لمن كرفسات يخلوا ستيل تقوم قناتهم بوتين كنسعر لنا نيوكرين كنسعر لنا زبل زربا يقصر كم زلون and it's مسكون النت ون زي كانوا أبكون النت تمركزهم بوليس كوس وزي كل مخانهم بوي خاطر تعكرهم دونالد ترامب نتكونات نتكوينات مزميزون تاي بلالو تتوكل بلالو رف حي بلاني بلالو حمش سنتيم لازم كونات كسد دايدا لله أمريكا at what stage تسعيرنا يلون كوت خمسة خلي فلتيهم these people don't know when to exit تبل ما ويزلو هذا نجر ده تعوت له مخان كم سفلت كاب قال بوينت كتوسنا لك أنت زي اللي أبتسخات في التنازلها تقول قاد نعاك أبرك خنا كاي خلي لذي أبكل نجار تفتنوا تعوت مالتها يكون sometimes you lose بالحقنا بيزلو كتستعرك الله قوي كتودرك الله قلتيفك فليك كابتكون كتهدم كتفتن كلها must be strengthened. This means first our defense spending must increase up from the current average. I have 1.9% of GDP. So كلهم يمزارب زلو أبزون Sky News. Secretary General, NATO has stood united against Russia with all allies in lockstep since the invasion in 2022. Now 2 members, Canada and US, are on the cusp of a trade war. Do you fear the alliance is unravelling at the most fragile of times? And Prime Minister, President Trump says tariffs. So that حتى دلا نيتو زبحال نيراشا نخواجع بملو بحد قينو بحد تعميرو عبيك من جد تنقص عيسيو أبزوان زجن كندا أمريكان أمنا ينقدو كيناتاتين اللوا تنيتو زبحال مبتتان جميرو دخل بالله. On the EU are coming. He hasn't ruled out tariffs on the UK. Are you worried about that? And be it from forcing Ukraine to the negotiating table to threatening trade wars with allies, isn't it the truth that President Trump is a bad thing for Europe's economic prosperity and security? Thank you very much. On your first question, let me say that I'm absolutely convinced we can deal with these issues, and there are always issues between allies. It is never always tranquil and happy going. There are always issues, sometimes bigger, sometimes smaller. But I'm absolutely convinced that will not get in the way of our collective determination to keep our deterrence strong. And when you talk trade, it is interesting to So انتهي تبدلوا بحفشة دونالد ترامب أمونغونا تيونتي الله يعنس هذا قا قوضو أهم زغلن دونالد ترامب سكم مراحل حما مراحل يكون النزبل كل زي شكر لنا هنا تشكر جن بحادة الردادينا هم هني لا تقرارينا هنا نفتحنا هنا ينزلوا زلوا كل الدمات زربا أنت دونالد ترامب كزارب سل زي اليوم بتعمي فرز زلوا
ከይተዛረቡ ከለዉ ከም ዝገብሮም ዘሎ አንጻሩ ክዛረቡ ተደልዮም ተጀሚሮም ድማ ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኾኑ ይፈልጥዮም ብሓፈሻ ኤውሮጳ ኣብ መንቀራቕሮ ኣትያ ከላ ንርኢ ኣለና ዓለም ድማ ናበይ ክትቅፅል እያ ብሓቢርና ክንሪኦ ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ከም ወትሩ ንዓኹም ይምጥን እዩ ዝበልናዮ ሓበሬታ ኢና ነምፃልኩም ኣየቐኒልና ብዝያ ለበዋ ክንገት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች